Di civînek taybet de bi armanca hilbijartina şeş endamên serbixwe bo lêvegera siyasî a Kurd ji dervî her du çarçoveyên siyasî tev de muankesê bi rêveberî û çavdêriya komîtek ji şeş parêzeran hilbijartinan dest pê kir. Di dema ku hilbijartinan di civînê de berdewam dikir, jimarek ji rêxistinên jinên Kurd seknek nerazîbûnê li dar xistin û şermezarkirina xwe bi vî hewî anîne ziman. في چالاکی ها رابون جبر ام کسن ایگو ما خو هالبجارت جبو درباسي مرجعيه بس جما هات خوياني كرن انه افكسي افشش ايجو دبيجن سر بخو ايج فاكا سبيل افتشتايا يعني مديت نراست وابقصا اقو سر جنيد هات كمجلس وطني كردي قفيتشتي هام بكت حقي جنيده ابايا ومجلس سقد بدفيتشتي وقال لك ما حقي واند تشد دگرا يكمين داش دنگدان ادوان هالبجارتنين قنوت و چار بربجيري خوجيرا كانديد كربو بتني سيزدا بربجيران دنگ بدست خستن جوان ين بنابي محمد صالح قدو جمال ملا محمود ومحمد موسى سي كرسيين سربخويان ليفقرا سياسي دا بدست خستن دگرا سيمين جدنگدان دا بربجيرا بنابي سلوى بدران سليمان هات هالبجارتن لداوي و باشي گوجمار گهشتا حفت گران جدنگداني بتني چارا هالبجارتنا دو كرسيين مايي ما بشكاندني او بالنسبه وانا برياروان يعني قالك بالتزام كربون لجمد ناب انجمان اجتماعي كردي وكاري ما قالك جراجي شدي يعني او حرصه لسر برياري مخابن دهندري انجمنج هيلا هنك حواله وينا بيكنات الجاليوان دي بيش كاس هاتن هالبجاتن ايغو اوان تدي بيشغرياوات كرن وجالي مدشي يك بشتي ديمك تحرب ملابا هنك مفهوم جيشتن هفده جزبونا قارمن ومرجعيه بسرخينا هنك اف هولدان هبون مليدين باجي هنك كيماني ويجي هبون او كيماني وي كدار مراكاني دالندرما بكي د كيمبونا جند في مرجعيه دا او كيمبونا جوانا في مرجعيه دا بشجنين گریدای به پارتیین سیاسی و اونبونان اونرین کردین ایزیدی اونرین سربخواج هریمین کوبانی و عفرینی لیوگرا سیاسی آ کرد هات بیک آنین جا انجام بان هلبجارتنان دیار دبا و پارتیین سیاسیین کرد خودبینن بشه هری مزن جنریتیا جواکا کردی به سوریه راستیا وی که بتنی دیرو کاری دیار بکا و هلبجیرا دروجین پاشا روژه ده جانو شاکر اورینت نیوز